Chaynallam, Tribunal Constitucional pawillakuyninkunaman yaykuykakamunchik. Kuska hatipaykusun aswanraq riqsina willakuyninkunata. Qallariykusunñaya ñawpariq willakuykunawan. Pichka punchawniyuq agosto killam siesa ñañakunapa sentencianta kaqllamanta punita qatipachinqaku. Asesor jurisdiccional niskakuna llamkapakunankupaqmi Tribunal Constitucional llallinakuyman internet nintakama hayachimuchkan. Tribunal Constitucionalpa segunda sala wasiyukumpim qallariyninkaq audienciata internet nintakama hispirqachinku. Iskay chunka constitucional hatipaykunan votanallapaqña hiparqunku. Kay miércoles pichka punchawniyuq agosto killam magistradokuna pleno ukupi huñuykanakunqaku siesa ñañakunapa sentencianta hinalla hatipaykunankupaq. Riqsipaykusun. Marlene hinallataq Elita Siesa Fernández ñañakunapa sentenciantam kaqllamanta punita hatipachinqaku. Umalliqkuna ruwachichkankuchu icha manachu chayta yachaykunankupaq. Marianela Ledesma Narváez magistrada mañakusqanman hinalla. Hatipachinapaq audienciam kanja kay hamuq pichka punchawniyuq agosto killa. Pusaq pachak pichka chunka kimsayuq yupaychasqa expedientepi. Yuyarisqanchikman hinaqa Tribunal Constitucional mikamarqachimurqa estado de cosas inconstitucional nispan. Karu llaqtakunapi wakcha ayllukuna educacionman mana aypasqankurayku. Marlene hinallataq Elita, paykunam tiyanku la flor del distrito de Cumba sutiyuq llaqtapi. Ichaqa secundaria tukupanankupaqmi educación básica alternativa sutiwan riqsisqa yachaywasi llaqtankupi mana karqachu. Ichpakaq yachaywasiman chayaykunankupaqmi tawa horas wasinkumanta puriykurqaku. Wasinman kutiykapunankupaqpas tawa horasllatak. Chayraykum sapa punchawqa yachaywasiman riyta atirqakuchu. Chunka pusaqniyuq hinallataq chunka isqunniyuq watanpi ñañakunam matricularqachikurqaku Jesús Divino Maestro yachaywasipi. Ichaqa Utcubamba llaqtapi uhelmi Amazonas suyupi matriculata mana uyarqurqachu primer año secundariata tukunankupaq. Ñañakunapa amparo mañakusqantam Tribunal Constitucional arinirqurqa hinaspa Educación Ministeriuta kamarqachirqa karu llaqtakunapi warmakuna yachayninkuta yachaywasikunapi tukupanankupaqpuni. Chay hina kananpaqmi Educación Ministeriuman plazuta hurqaku tawa wata. Kay hamuq iskay chunka pusaqniyuq punchaw julio killa iskay waranja iskay chunka hukniyuq watapim plazo ña tukunqaña. Wakcha llaqtakunapi educación kallpanchaytam qallarinanku karqa Cajamarca, Amazonas, Ayacucho hinallataq Huancavelica suyukunapi. Chay llamkayninku imayna puririchisqankutam sapa suqta killa Tribunal Constitucionalman willakunanku. Asesor jurisdiccional niskakunatam internet nintakama llallinakuyman hayachichkanku. Tribunal Constitucional pi llamkapakunankupaq. Ichapaskam llamkapakuyta munachkawaq. Kay willakuypi imayna kasqanmantapas riqsipaykus. Tribunal Constitucional pi llamkaykuna chihapchasqa kayninpim llallinakuyman Liu Perú suyupi hayachichkanku asesor jurisdiccional hina llamkapakuy munaqkunapaq. Kimsa chunkapaqmi plaza kachkan. Iskay chunka isqunniyuqmi kas niskapi llamkapakunqaku. Huk ñataqmi régimen 728 niskapi. Aswanraq yachaysapa kaqkunam llamkapakuq yaykunqaku. Maestriawan kaqkuna. Derecho Constitucional niskapi especializasqakuna. Hinallataq hatun yachaywasikunapi yachachiqkuna. Hina hawanmanpas inglés, francés, alemán, utaq italiano simi yachaqkunapas. Llallinakuymi kanja internet nintakama. Curriculum vitae niskapas llaqtapa yachasqallanmi kanja. Entrevista niskakunatapas YouTube niskantakaman hawachimunqaku. Llamkapakuy munaqkunapa yachaynin hatipaqkunam iskay hatun yachaywasipi yachachiqkuna kanqaku. San Marcos hatun yachaywasipi hinallataq Pontificia Católica hatun yachaywasipi yachachiqkuna. Tribunal Constitucionalpa segunda sala sutiwan riqsisqa wasiyukupim internet nintakama qallariyninqa audienciata hispirqachinku. Iskay chunka constitucional hatipaykunatam votanallapaqña saqirqunku. Hawaykusun.
Tribunal Constitucionalpa segunda sala wasiukumpim qallariyninkaq audienciata internetninta kamaruwarqunku. Abogadokunapa rimarisqankupa qhipallantam iskay chunka constitucional hatipaykunata votanallapaqña sakirqunku. Audienciam qallarirqurqa isqun horas kimsa chunka minutos niyuq achikyaypacha Augusto Ferrero Costa magistradopa umallininwan. Chaymanmi chayaykullarqakutaq Ernesto Blume Fortini hinallataq José Luis Ardón de Taboada magistradokuna. Segunda sala nisqapi huñunakuq magistradokunam internet nintakama wasinkumanta pacha tinkuykanamunku. Google Hangouts Meet sutiyuq internet likapi. Hinallataqmi huñuykanakunku abogadokunapas, denunciaqkuna, hinallataq denunciachikuq amachaqkunapas. Chunka isqunniyuq amparo mañakuykunam votanallapaqña hiparqunku. Hinallataq huk proceso de cumplimiento nisqa. Ayacucho, Junín, hinallataq Lima llaqtakunamanta. Tribunal Constitucional pim kamarhachimunku, tinkunachi doctrina jurisprudencial nispanku. Plazo kasqanman hinalla, runakuna justiciata aypanankupaq. Imaninantaq chayqa? Arce Paucar runapa hatipaynin kasqanman hinalla, riqsipaykus. Justicia aypanapaq hatipaykunata una hipachisqankuraykum magistradokuna arinirhamunku Arce Paucar sutiwan riqsisqa denunciata. Justicia hatipaykunata yanhapuni hipachisqankuta musyarhuptinqa Constitucional Juezmi utkayllaman kamachinan Juez Penal nisqata willakunanpaq imaynanpichaq Justicia hatipaykunata hipachichkankuman. Iskay pachak iskun chunka pichkayuq yupaychasqa doctrina jurisprudencial vinculante nisqapi. Chaymi pajarirqurqa chunka tawayuq puncha umayuqilla iskay waranja chunka pichkayuq watapi. Tribunal Constitucional mi kamarhachimun Callao llaqtapi Corte Superior Justicia wasipa tercera sala penal wasin ukupi llamkapakuqkunata utkayllaman notificanankupaq Aristóteles Arce sutiwan riqsisqa sentenciata expedientem kachkan iskay waranja suqtayuq watamantaraq. Chay hinallataqmi kamarhachimun okma nisqatapas Segundo Juzgado Penal Transitorio nisqapi llamkapakuq juezta hatipanampaq. Chaynallataq Tercera Sala Penal nisqapi llamkapakuq magistradokunatapas. Imaynanpicha Justicia hatipaykunapi unay hiparqunkuman karqa. Doctrina jurisprudencial imaynanpi pajarisqanmanta. Qallariyninmanta hinallataq tukunankama hatipaykunapa plazo kasqanman hinalla. Huk Policiakunapa utaq fiscalkunapa hatipayninwanmi qallarin. Utaq proceso judicial nisqawan. Iskay plazo nisqam tukun hatipaqkuna tantiayninta riqsichimusqanku pachapi. Plazo kasqanman hina derecho sarunchasqa kaptinqa kayna jurídico sasachakuykunam hispirhamunman. Kimsa plazo manaraq tukuchkaptin pronunciamiento definitivo nisqa hispimunanña. Tawa plazo allin umaymanasqa kananpaqmi huk derecho kan. Chaynapim proceso penal nisqapi yanapakuykanman tumpasqa runapaq hinallataq tumpachikuqpaqpas. Pichqa pronunciamiento definitivo nisqa utkayllaman hispimunanpaq uchayuqmi utaq manam uchayuqchu ninankupaq tumpasqa runamanta. Sukta tumpasqa runapa jurídico willakuynintam utkayllaman riqsichimunanku plazo manaraq tukuchkaptin. Ñaña turiykuna anchatam riqsirikamuykichik constitucional willakuykuna hatiykamusqaykichikmanta. Amayaqunqaychikchu. YouTube, Twitter, hinallataq Facebook nisqapipas hatiykamuwayku. Ñuqawanqa huk punchaw ñatinkuykunakusun. Tupanakamaña.